PUK TV, popolnoma uravnotežen program. Dovolj je tega. Lažejo vam. Zadnjič pridemo v lokal ob polnoči in mi rečejo, da je zaprto. Kako sem jaz noter, če je zaprto? Ljudje, realnost ni, kar vam prikazujejo mediji, ampak to, kar vam prikazujejo socialni mediji. Treba se upreti. Mi smo šli na obvoznico. In kaj se je zgodilo? Ljudje, zbudite se, obvoznica nikamor ne pelje. Greš okolo in priješ spet na isto mesto. Verjemite mi, probal sem in cesar regov. To je vse naš denar. 1000 milijonov tisočev smo dali za to cesto, da nas potem pelje v krogu. Pa kdo je tukaj nor? Policija nas je zalila z vodnim topom. Vi veste, kaj je voda? Sneg v tekočem stanju. Pa preberite si na internetu, ljudje. Oni nas zalivajo s topljenim snegom oktobra in potem govorijo o globalnem segrevanju. Pa kje je tu logika? Kakšno globalno segrevanje? Vsaka plošča je na robovih manj vroča, tudi zemeljska. Ker jo hladi vesolje. Pa dajte malo možgane vklopati. Pa ti ukrepi. Sami ukrepi. Sami ukrepi. Kar te korona, sami ukrepi. Nič ne smeš. Ne smeš po obvoznici hoditi. Ne smeš policajev napadati. Pa kaj lahko naredim? Povejte, kaj lahko še naredim. Dajte, povejte mi. Pa bom to naredil, povejte mi. Nič ne moram, ne? Ampak a mislite, da to naši odločajo? Oni nič ne odločajo. Oni samo izpolnjujejo navodila iz Brusla. A mislite, da v Bruslu kaj odločajo? Lepo vas prosim. Bruselj je marioneta. Marioneta ameriške globoke države. A mislite, da globoka država kaj pomeni? To je zarota reptilov, ki vladajo našemu planetu. A mislite, da reptili samo odločajo? Ne. A mislite, da vesoljca Alfa Kentaura sam odloča? Dajte, zbudite se, ljudje. Vesoljc samo dela po naročilu, tako kot vsi ostali. Nehajmo se slepiti. Tukaj imam papir. Tukaj imam še en papir. Vidite to? Ha? Ista sta. Je to na ključe? In potem oni nam, da nimamo planov. Mi imamo plane. Imamo plane. Jih imate vi. Kaj je? No? Se mi zdel. Vlado bomo zamenjali. Če bo treba na volitvah. Vse imamo pripravljeno. Tisti, kaj je? Potrč. On bo zunanji minister. Ker ško nabildan, da ne gre noter. Bo pač odzuni. Werner bo minister za kmetijstvo. Ker on zapoje. Trava ne raste. Ni plevela, vse bio. Slovenija bo spet vele sila. Ampak najprej se moramo osvoboditi 5G signala. Zakaj mi rabimo ta signal? Dajte mi povedati, zakaj? Mene kliče mama. Luka, pridi dol na kosilo. Brez 5G signala vse slišim. Zakaj rabimo ta 5G signal? Kaj zdaj? Sem povedal, a? Ja, se bojite resnice. Kdo se boji resnice? Ubijte me, dajte, ustreljte me. Tukaj sem, ajde, odstranite me. Odstranite me, ker govorim resnico. Evo, zdaj me bo odstranili. Če v tem bom umrl. Ne? Še tole bom povedal. Ej, pst. Če si subscriben, si varen pred 5G. Res? Sam računalnik moš pol s kisom polit, ja, ko pogledaš, pa vse kul, ni frke.